Yeah man, this is the Vagabond the Superman kuva ku Butare Media. Guys, kama kawaida rero nkuko bisanzwe amakuru yacu reka dukubite tubangura twihute cyane tujye ku musore umugabo nkuko mwabibonye kuri thumbnail, umugabo bita Turahirwa Moses wa Motion. Mu minsi yashize Moses yagize atya ajya ku nkuta ze ku mbuga nkoranyambaga ziwe aratangira yiha bra 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 bra, avuga umukuru w'igihugu, avuga ku nkotanyi, avuga ibindi bintu ntasubiramo njyewe. Benshi bati ni weed, abandi ngo yasaza, abandi ngo bimeze bite. Noneho amakuru abantu benshi bari bafite bavugaga ko Mr Moses Motion umwe wo Rwanda yaba abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariwe yakoreye ayo masanganya. Ubu tuvugana inkuru itari ivumbi nuko ngo Mr Moses ubu ngubu ari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB, nkuko Dr Murangira BTR yabivuze mu kiganiro gigufi yagiranye na Igihe. Yatangaje kandi yemeza ko Turahirwa Moses ari mu maboko y'ubugenzacyaha, aho akurikiranyweho ibyaha byinshi birimo nko gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi bitaratangazwa. Mu minsi yashize rero Mr Moses ntabwo ari ubwa mbere yitabye inkiko zo mu Rwanda cyangwa se ubugenzacyaha. Urabizi ko n'ubushize yari yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yaje kwiregura avuga ko byaturutse muri mu Butaliyani, aza kuburana asaba ko yakoroherezwa akarekurwa agatanga Motion mo ingwate. Imvuga Motion wumve inzu ye nyine itunganye iby'imideli n'iki. Bavugaga ko yahagaze icyo gihe yari yahagaze miliyoni 3 z'idolari mu manyarwanda, nyine rumva ni miliyoni zirenga 8 miliyari zirenga 3 gutyo, 3 kuza gutyo hejuru ya miliyari 3 gutyo. Moses rero yitangagamo ingwate kugira ngo abone uko akomeza kujya kwiganga amashuri yiwe yiga mu Butaliyani. Sasa byaje kurangira Moses asohoka hanze aragaruka mu buzima busanzwe, aratangira komeza ibijyanye n'imideli yiwe. Sasa cyaje guca igikuba nuko Moses ahengera turi mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata muri 1994. Abaraje dropinze ikintu hanze, ashira inkuru hanze yabangamiye abantu benshi cyane, benshi batatinye kwita ko yabikoze abishaka agambiriye gupfobya. Ubwo avuga byinshi by'inkotanyi ngo zakoreye ababyeyi biwe, n'ubwo papa wiwe w'umubyara yaje kuza kubinyomoza akavuga ati ibi bintu ntago mbizi, nta nubwo ari byo. Bigeraho Moses nyine abantu benshi bumvaga ko abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru itunguranye rero ni yaje ivuga ko Turahirwa Moses ari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB, hakurikiranyweho ibyo byaha nyine byaha by'ibiyobyabwenge n'ibindi bitaratangazwa. Buriya ntabwo habura ibindi, but amakuru nayo ngayo guys, nayo ngayo kabisa. Reka ngusabe utarakanda subscribe ukanda aho ngaho subscribe, ukande kunzogera amakuru uko agenda aza ngenda nyabaho, uko agenda aza tugenda tuyabaha kugeza musobanukiwe neza n'inkuru zigiye zigezweho worldwide ndetse no mu gihugu hose muri rusange. The Vagabond Superman, ndabakunda cyane. Ciao.